Pozdrav svima! U ovom videu ću prikazati gusjenicu vrbotočca. Latinski naziv za ovog noćnog leptira jeste Causus causus. Engleski naziv za ovog leptira je The Goat Moth. Sama gusjenica i nije baš nešto lepa, ali kako se često sreće, sad ću nešto da kažem i o njoj. Što se tiče opisa leptira vrbotočca, on, kao i većina noćnih leptira, ima neupadljive šare na krilima koje podsjećaju na koru drveta, što koristi kao kamuflažu u toku dana. Širina raširenih krila može biti do 8 cm. Sama gusjenica vrbotočca se kod nas sreće uglavnom u stablima crvene vrbe i ponekad topole. Ovo nije jedina gusjenica koja se može sresti u tim stablima, ali se lako razlikuje od ostalih, zbog svoje karakteristično crvenkasto-narandžaste boje na gornjem delu tela. Ostale gusjenice koje se sreću u stablima vrbe i topole su uglavnom bele boje. Ova vrsta gusjenice može da naraste do dužine od oko 9 cm. Životni ciklus noćnog leptira vrbotočca, koji ima latinski naziv Causus causus, je sličan kao i kod svih leptira. Ženke polažu jaja i iz njih izlazi larva, koja postaje gusjenica i nakon završetka rasta se pretvara u lutku iz koje potom izlazi leptir. Ono što je karakteristično za ovu vrstu jeste da rast gusjenice može da traje od 3 do 5 godina pre nego što postane lutka. Da bi prešla u formu lutke, napušta stablo i spušta se u zemlju, gde se ukopava u površinski sloj zemlje. Pozivam vas da ostavite like ili komentar, može na primjer kako u vašem kraju zovu ovu gusjenicu, a pozivam vas i da se pretplatite na ovaj kanal. U gradu gde živim dosta ljudi za zimski period kad treba ložiti, kupuje meka drva za potpalu, a to je veoma često crvena vrba. Sada je situacija da je crvena vrba zaštićena, biljna vrsta, i može se seći samo u takozvanoj sanitarnoj seči, što podrazumeva obaranje stabala za koja se vidi da iz nekog razloga slabije napreduju. Jedan od tih razloga propadanja crvene vrbe može biti to da se u stablu nalazi veći broj gusjenica vrbotočca. I kad se takvo stablo obori i dopremi ljudima za potrebe loženja u zimskom periodu, svi se iznenade sa nekim ogromnim crvima, koji su zapravo malo veće gusjenice ovog noćnog leptira. Tako je nastao i ovaj video snimak, čisto da pokažem kako izgleda gusjenica vrbotočca i da kažem ponešto o ovom insektu. Ovdje ću sad samo prikazati uglavnom snimke ove gusjenice koje sam ja snimio.
Ovim polako završavamo ovu epizodu i pozdravljam vas do sljedećeg videa.